شاندکه پارلمانترین اوروپی و بریتانی جبون ناس کرنا سیستما بریوبرنه روج آوای کردستان چونه قامشلون حال قامشلونه او شاند جدانزده پارلمانتران بکته اوروپی و بریتانی جه آلیه هفسروکن پیوندین در و این ریوبریا خسر الهام احمد و فنر قاعد و هردو جیگرین وان گلستان علی و روبیل بهو و هاتنا پیشوازی کرن افدی دیمنین پیشوازی کرنا پارلمانترین اوروپی و بریتانی نه الهام احمد جه شانده اوروپی و بریتانی را دازانین که دمکه ده هریم دروشک گلکی زحمت را در باست به هاتنا وان دیپلومات و پارلمانترین اوروپی جبروج آوای کردستان گلکی گرینگه شانده بریتانی و اوروپی و دروجان بمینه و سردان پارتین سیاسی سازی و چالاکوانین سویل بکه سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان ده پریس کنفرانس که ده بحثا سوری و روج آوای کردستانی دکه لیگو داریم havayı, suyu, toprağı, yenku zede bekartinin faturayawê herî zêde em di serdemekî wiha de nekan faturayê wê didin guherîna keş û hewayê hinek car jî hişkesalî hinek caran bûyerên dinyên meteorolojîk xwe diyar dikin tarımsal üretimde berhemanîna çandiniyê herî zêde bandorê ji guherîna keş û hewayê werdigre. Geride kalan 5 günlük dönemde 5 rojên mayî mixabin me carekê di nev dît. hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler Daketina bilez ya di pilên germayê de li hinek navçeyên welatê me bûn sedema berf û dayrokî. öyle ki kimi yerlerde Li hinek cihan termometreyan jêr sifrê hevde pile nîşanda. bazı bölgelerde Li hinek navçeyan jî en düşük sıcaklık değerleri Plên herî kêmiyên germayê hatin pîvandin. Bi vê armancê ez carekê din bo hemû berhemênerên me bo cotkarên me dibêjim derbasî be. Orman Bakanlığımız Wezareta me ya daristanan û çandiniyê ji roja yekem ve pêva ji wê ji nêzik ve dişopîne lê wek her karaseta ku hatiye serivî welatî hinek kes hene ku dixwazin vê yekî weke derfet bikartînin. Li vê derê بری بچم جم اردوغان سرکومار ترکیه بحثا روشا سوری و روج آوای کردستانی کربو داخواست کرد که شر لسوری راوسته ناکوکی چیه نبنج برکو اردوغان ده بیجه شرک اگر سوری رو بده و زیان بگینه آسایشا ترکیه بریاره روژا اینی حجده و مهه کنفرانسا نتوی یا کردی لباجار قامشلو چی ببه کنفرانس و گرینگی راوستاندنا و کنفرانسه لسر دستور سوری مجارا ایرو یا پودکاستا چاوی سیام بوک حسین عمر پیش کشت که میوان پودکاسته ریوبر سازی برچاو و روزنامه‌وان و نویسکار فاروق حاجی مصطفی بو لگوری پیوندین که روداو ایرو کرنه هنک اندامین کمیته آمده کاریا کنفرانسی دبیجن او ناگا آگاه دارن او نزانن که کنفرانس حجده و مه چی ببه یا نه للگور زانیارین البردست ما کنفرانس حجده و مه روژا اینه لقامشلو چید به سشما اینه کنفرانس دست بید که وحتى دعوتنا نه کس زانه کیوی بشدار به و که کسایتی نه کی مهوانن نه اجندا و کنفرانس چیه اف بخواه هنه کی و کنفرانس سقط ناکه أزد بجم سقدك يعني أولا أم نبلازن براسي چمكي يعني نا حكومة شامي قوتي كابرا وفد وحاضر به نا كوميتي أو تنانا أم جم خدا يعني قال كوميتي كانوا برا وفد كي توري شكرن وبرا أو كي توري شكرن كا وفد توري شكرن وحكومة شامي قوتي بت د أجندة مدى تنيكو از ديالوجي فاكم يعني چمكي وانا تدي كونغري ديالوجي فاكر مهم جويكو يكيتيا يعني قطارة كردي ورا أفكرن نيرنا كردي سياسي ورا أفكرن بله نا أنا وقتك شيء هري حكومات بالأصل نحاصر يعني هناك عالي رولاوي سركه هبوش نزي كرنا كردا وجهاندنا وان هف سر آستانا دولتي أمريكي وفرنسي بون سر آستا كردستاني هريما كردستاني وسروك
برزانی بو و لآلی هسدجی کسایتیا جنرال مظلوم رولکا گرنگ کرد جوان کیوید کنفرانسی دا بشتار ببیل گورزانی نه تشتی هانی کو من آگهدار کری کو فرانسی حاضر نابن و امریکی جی کو ورن يعني كل يعني هبن يعني ام ببيجن لروجافي كرساني هبن مدابن زنزان مو دكتور حميد حاضر بيل حاضر نبي وكان نوناري سروك برزاني وقت نوناري سروك برزاني طبعا نزان مو حاضر بي حاضر نبي مسألة دستورية دورده بجنوي شوي كوچاوا بدستوري رفتار بكن دستورا سوريا روي بي بحث كرن چه بكرن دوي كونفرانسي دا جبو كو كرد كاربن رولا خود دارشتنا دستوران ودا ببينن يعني از بيجم قور فهمي من يعني اف كونفرنسا نا كونغرا يعني. وبالتالي يعني تقرا مقررات قوتنا وت يعني تدزقه جي درنا كفنت قومي جي درنا كفنت حتى وفد جي حتى يعني نفكرنا وفداجي دورنا يعني اف اتفاقي كي والدربه ورا شيكنا اصولا يعني شم كيف كور في راسه يعني جفاكا كاجبون افنيرنا السياسيه ليد مرسله دستوريه دا براستي افيا بشكي يعني هم مهمتري اف وفداجي شم كي برسا كورتي برسا دستوريه ودستور جي بخا برسا سياسيه يعني ديالوجا تا حطان هاكو كهرية بآليين هانا كو اعتماد تاني بسركيشين بارتيا بكي يعني بقيادات بارتيا وبارتي تاني او بكن نقارن تشتكي بكن شمكي يعني نهاج واقع سيفيل وي يعني يعني اسكارن ببجم حتى يعني درك دريجي وانا افبارا راكرية يعني خبراتها دستورية هاتي اوفاكرنا يعني ها تجي قلت مثلا ام تشل يعني ده حزور وشار دادا ام دفع مسألة دا دستور لبيتري دزگاه که رولاول سر رولاول ما مستفارو يعني چند کسک هبون دنا و مجاره دبون مثلا سر استا سیاسی که کامیران حاجو کمیته دارشنا دستوری دبو هر نما هون چند کسی دی بشويكي بردوام مثلا ببيدرسون را بنونري ولاتان را السيرفي جوات واتكرن وكارتكرن حتى دهوني ما ورقك در خستير سر بله تبخوا تشتكي وها هور بتفصيل السروي دستور آدم كي كربو مخندو بالكشبو چاوا سود جوان شارزا و کسی میکو آگه دارن چلو سود جواوری گرتن که رولاوان هبه دارشنا دستوري نا اف وفتاق ورا شكرن يعني لازمه يعني وك نا اوفيسك وك يعني كوميتك هبه كوميتك ام بيجن ايش شيوريبه يعني بمعنى نصائح وشي ونقاش وهما واري تقنيداجي واف تشوا يعني مرسله مناصره بشغله وشارع كردي يوميا تفاعل بك من دهو بدو سكيرات قوت مقوكو از يعني مهندس في مساله من روجانا استطلاع راي شاكره او استطلاع راي يعني حرصر موقفك ونيرنا بيجاندا وفده ومن بقوتا لازمه وني بيفي خلق تواد خوازه يعني افتشتانا نظام حتى كروات شبه وچنه بچم كين يعني وناجي وجامرناجي نكري